Inganera igana wata ingana ate tere otra kwanda kidogo maybe timanyeti maybe naro tamanyeti timanyeti nga aye kero ko igure ngane ngauneye how do you na kyoko yirira koba na kyoko kwa yirira koba ngane ngauneye litkuligora sensemo ya mulolongo by the way amulolongo gali na amenya roro rongo gali abantu bamulolongo n'abantu bane twamenya mulolongo gali for long timanyeti nga ekero ko igwe ngana uneye na kyoko kwa yirira maybe you might be knowing sababu ya kegora bakende byanya kwa babi kolekana ase chingongo chonsi chiense na by the way taliga igakenyuka ani taliga mulolongoka these things have been happening ase chinsemo au kebindu byenkolekana birenko igunda mangaranga bunaya I don't know nga what is it na ki sababu kekora bakende bune byanya kwa bigo kolekana Litkuligoro abanyanyimbo maete serikali nekaneta marwali ya tancheri asebinyoro kuna aina mingi za pombe ambazo chigo salia abantu stali chingia ase ebinyoro mchikanire. So yesterday ensemo ya obole abaskali osabanyanyimbo bakatalere ensemo ya mulolongo elikona kinga mbarabali bakonya amarwali ya tancheri ulilinga mbarabali bakondera bako wesabagenda tie oboncho liboli wa marwali ya tancheri ntetena mnyoka chiruwa kidogo kwa no chenga iga chisa chanyolire makwere na tokwanengana yasobokirano ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka bono kirali tukorie iki imeya abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye chia mambia gwikira chinsa isano na isatu chia mubaso asomoroberio oseria obutaka aiga no abasaye bakwegwa emeremo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu Astubate round ya ntangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya kwa togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye naboigo twakana libero bato elanchengia imeya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi basono mwancho muri naboigo mwancho mo tegerelibwa abagusi Global Radio enganera ige ina watabiruna aritsko ligorora sensemo ya story yangu I beg nga ndanye kata kidogo turakwande nganera iga ambayo imeleta muzizumuko kuna nyamejulizia maswali ya nyate mengine hayana majibu Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu ndani ya AGR FM. Asante sana litkuligoro ensemo yo abarendi umanyete amaruwa ya tanchi tore ukwanira na nyara ko bakago kanwa chinsemo au abantu mbakana morole tanchi yakora niga gosalia bana beskuru maruwa tanchi niga kwera bakabantu bati kugenda nongoro goselio botaka abantu bayimokera maroko nyoro muntu monene ayimokera marusa moja ashalewa saa 2 mtu ashalewa mundabo giteke mambi na maruwa ko bokera which is not that good abantu mabanda basoko nyomba berigerikeri bakulia berigerikeri bakonywa warana ki abana bakubende school by the way school ronche igoirwe baada ni yabaire nene igobono abayiboli temanchirende kurakulie karakaliye enchirende yokorekinga abana mbali konyora muchano ndebu enstoganya abana babo baitere aligwa etere tomanyita abantu barotanga ntu asomete nga bali basomete kaiba kakare ya let's try to mtoetelia abana baito ase alibanya tkoba gosatwanya tkoba togwetera unantwe abayiboli bono mwancho muri nabayigo mwancho mategereri ali tkuligoro chingaki abanyimbo balenga sensemo ya mulolongo mbageda nsemo ya mulolongo garia koene kinga amarwali ya tanchiri asebinyoro gunyarare ko bakago sira amarwali ya tanchiri asebinyoro ngosiri gware nabayongo kanu arege kugera nigo akonyara ko bakago saria bana beskuru nigo akonyara ko bakako beka magima y'abantu banda sabe nigo agosaria magima y'abantu which is not good ikirabageda sensemo ya mulolongo bagaika somo chio yomo Kabege ta somo chiyo
watu walijionea maajabu, kwa sababu kuna zile vitu ambavyo vilivatikana katika pombe hiyo haramu. Tunaita pombe haramu kwa sababu haikubaliki, tanche iri aina marua amba aragera baka abantu basarega abantu barua nemechi akorata liyo mana semechi igobono amarwa iniga kanire achinga kyabanyanyimbo bageta sensemeyo nigo beroreta mangana mange amangana makong kilibungira igango cheke iga nyarko bangu kubekera timatinga ninchenke nyole nkiri trif ngo bekera orenga what happened there because anigo banyote chianga cheime chianga cheime chupi chitawel chirase amarua yo abantu bakonyu aina ya busa ekabyo mu chando kabo mu chando ekabeme chando. I feel like a clip we can go retrieve waiga nyako bango kubekera nga what happened there ekerabanya orte bintu bana binge bunebyo ase amarua yo atanche irime. Aha. Simamisha kwa drum. Ango ngego. Basi we nimuona ame we umusane mwene bana hapa ndio mmekuja unaona ile kitu kunakunywa kwanza mjavalia mask meja leta Ngoja kidogo dakika moja. Naja pande hiyo. Swali video. Chief. Katani. Naona tu chifu peke yake chifu. Kula anachukua hiyo ya nini? Anaona nini wanaharibia kijiji. Senchirenga bune yo mwancho muligenda boigo mwancho mo tegere baba gusi Global Radio. Ina nsemo yebintu malre byatogete ase amarua yume. Ebusa eli abantu banarata kogera abantu mboro bakunywa. So you can see some of the things byatogete gabo actually mbanyolete towel. Towel yo montawe sibelia mbanyorda kere ase amarua yume aina ya busa mbanyorte chianga cheime wachirolire gabo ase amarua y'abantu bakunywa ebintu bingabone by the way byanyarko bigekolekana chinsemo au
aschinsemo ao. Usiyaiga there. Usiyaiga there. Chinsemo ao mbiraroro. Timaitinga, why do you think muntara koimukeria ebintu nebyo ochikobeka asa marume? Why do you think, according to you? Why do you think umuntu akoimukeria ebintu nebyo ochikobeka ase egento umuntu akonywa? Sanganga monanche, kwananga monanche asensemo ya YouTube no the live. Timaitinga ayo sokora kwao. Why, Ninkiorocho muntu boronge, omuntu boronge. Akoimukeria ebintu bingabu nebi nguo zake za ndani ogenda kuchibeka ase egenta abantu bakoria ase amaru abantu bakonywa. Ninkioroche kwire magananga bunaya. 0708585375 ene line ya Safaricom, line ya Airtel kwa 0753241889. Why do you think such a things happen? Montako imokia ebintu bingabu nebyo obeke ndagera ime emate ine ndagera ndanyoroke because people do drink abantu nkonywa bale. By the way, we cannot saying abantu bali konywa, abantu nkonywa bara maru, abantu nkonywa bare busa, abantu nkonywa bare ebintu ao. Abantu nkonywa bare changa is there. By the way, changa is there though atwache kwenye kwana, atwache kwenye ruaniere, lakini changa is there. Ninkioro cheko gero omuntu imokia changa chaime, omuntu imokia a towel and obeka amaruaime na moso bune etwaro lira iga. Actually there's a time it happened here in Kisii. I witnessed. So why do you think abantu osomuntu lyo korosia marwala tancheiri muntu korosia changa muntu korosia busa akoimokia ebintu bingabu nebi ogenda obeka asa maruaime? Why do you think, according to you? Timaitinga ninkia yokolengere geo takiaba. AGRFM, hello. Yes. Radio. Yes. Mwana baba gatutu. Nchomo nyene. Wakoire ne monene. Wangirere buya. Mwana oratemo takira. Njembo na sira somoro video waso kongerelia. Kugenda namoche okweulizwa lya kwa boliri. Abantu manyete baikire barolenga ebintu isoko burukanye ebintu gete byasara mbigende. Timaitinga ibarusi tyo bongainyobo. Bantu kuba batanga ya beka iganonye bitume bikoye kwa bantu bali bekaliza dinkoye ko bire biburango. Bantu batagete process yere burango. Abantu abatagete ibintu bigoturutumba abantu umuntu bateba nganje hinge tindi morevira tinende ngwe abantu bateba ngati gababika ngana lyo umuntu kagoja. Mampira nororo. Imaita itabe. Timaita ngaki biriwe yewe yagwa kinga umuntu nane mampira ne. Lakini yinge nero ngwe umuntu abatanga tigaro sinye byasara nando umuntu yanga tuba mampira ne. Yibono batru tumbire ndagera na kyoroje bono na bintu gorra maruire ichoire babo ma ogor batara sire binta ganda ina bintu bikansa mbia lengo ibono mwana uratema kodi bintu bine biro tutumbo muntu obongo ine bintu biro sari muntu obongo lende taro no emambie wana ne familia ye na ne mambira no tenga na ne no ngojiga ine ile sababu ngo batara lakini bima itimanya go believe Atitima nyede na hawa itape lakini jina jiza wabungu urende abantu bagate babali bawo kiyo. Asante sana. Ino mwana oratemo. Irengere liye lakini njoka teba kwana obosobo semi bugane. To korre muntu nenda mune kiyo. Nyakoro muiboli. Mambi naye no ibole. Oyo ga koleruga. Norore buya bose. To korra buya. Ora nyoro batera ko igo batana subu injema pa mzani. Na bokombekera. Nyasao yo nanda nkikande yo no mutinyo mama Maria
tuligererie na maisa mororo ili suruvite vwere so tato ya nyasao yo nangi kando mwana. Asante sana. Tima tinga nkie koroche ko iraba kamangana mnanya kora kana monda ko mukianga ya imebori obeka amarwa ime kwa bekira abantu bande EJRFM hello. Hello EJRFM. Yes. Mbiyanda mami. Wakuireire. Wangireire buja kigima. Aha. Ngobuga tetebu na wasoete. Aha. Ono kwalete ya mono ya maru. Aha. Tena rama amaru aya. Twaro ibintu biko bekume binde. Aha. Na aba bako ya nyumba liko kibatiza batiga kunyina barara. Aha. Wana yakorora kananga emini nero y'ibintu biko bekumabo. Aha. Nandi tinka getinga neto kenga nebintu byuka bibekire. Aha. Oiketo kenga nande gento kemendero kegusangana nigwa. Aha. Kiagera kiamuta bantaba. Aha. Ekiagera ko nyoro muntu na ruara okomanya orochire kunywa maru na kandi wa maru akogenda kunyu. Aha. Na bacha baitira maru a Jonsipi abakogenda ora nande bachanga amaru na taboro no konyora baikarasike. Yes. Ekoro kinyi bingomiro ora babekebe binde biko bamuta. Na tatwara kibeso konyora imukiro kiro nyule na ine liteni. Yobona maru aya aro ka kinate buno yana banywa bana banyago tebangana ebinto ubongo borobumba saliri. Eba kwenyora na barabu mama itigendo bakora. Iga according to shire ke muntege ntekene ntoke osalia banta mongo. Egente tengo tarikira banta mongo. Wono muchoge na chora waro kandi maru. Iga konywa maru oke muntoga anya tokire nabwate ebinto nande kwabirorire. Nando manya koimoka ata ngagento kleyo maru na ronkonyi nande koimoka gusumwa ke muntoga ari waje konyo. Ekwebe ebinto biri kwaro chororo. Ono tarike kumba macho wekeire. Ujo ko irana ro chore kyagera kware bintu byalenge yani yuno mantenga kyalenge yabe kuma byagera automatic ko banga nenyi abera tokene yango monta bekira nane weekend ma ogo ndo nyeru tama ayoro to bani bintu nebi. Asante sana. Aya karibu. Asante sana. 53241889 0753218889 ase ensemo ya Airtel ase ensemo ya Safaricom na watu nyarowetera 0708585375 ase 0708585375 enoti sano bire enoti sano isato isano ibere isano 0708585375 enero namba ya Safaricom 0753241889 enero namba ya Airtel. Amarua ali abantu bakonywa you know very well nga umwana ona barachanywe ose abantu ba ombaroro agati ya bali bakonywa marua yo kwa mako genda kwaligichanga chiricheime tibato senji sibiri osenchiga sibiri wachibeka marume of late asensemo ya mlolongo ntwanyorte kise kemaroro ekere amangana ngumna yo nyorte marume chianga bune chenyo to marume chinyinge kigima. Watch this. Simamisha kwa drum. Basi we nimuona ame we umuzane mwene naye hapa ndio mmekuja unaona ile kitu
Mnakunywa? Tupenda basi. Kwanza mjavalia mask meja. Meja leta Ngoja kidogo dakika moja. Naja pande hiyo. swali video. Chief, Katani. Naona tu chifu peke yake chifu. Kula atachukua hiyo ya nini? Wanaona nini wanaharibiwa kijiji. Oyo nimejaliza usiku na ndio hivi. Hiyo ni changa. Moja. Ndengi mwanyarka omoko ranga what was found there aliatogete ase amarua yo alkorosiwa sensemo ya mlolongo. These things twabirorera iga asorongo turagusi ase chinsemo ao asorongo turagusi marorera mangananga bunayo konyoranga amarua naro siria bantu nkonyubara kire bintu bigotoka ime ne bintu byo kumya
nkyo kolengera lyo muntu akobekere bintu bune bime. What's the purpose? Onyo komanyete kero kende na kyo kagera nki ekero muntu beka chianga chiaye muroche tawe lengima yatogete kere mawa marume muroche gabo chianga chiaime isato nahende chincha bokoranga chiagotire chiatogeta samorwaima ina moro abantu bakonyu by the way timaye tinga 0753241889 aso nsemo ya WhatsApp na bokonga kiresimi ase nsemo ya Safaricom wetera 0708585375 08585375 sangangamo nainche akarunge birengere byo according to you masi asansema ya YouTube. I want to look some messages regularly get message ya asansema ya YouTube because asansema ya live Facebook ani yekora ndetera omuchando kidogo ko retrieve some messages igaro kumnyoka asansema ya YouTube tumabekere link asansema ya Facebook live mbabekere link ya asansema yo elimuntu kero ujumbe jaino asansema ya YouTube yakora iga nongo nyara koba ginko nyora chimes chaino ase enchira yeyemo ase eyemo chimes menchira ndo yakora lila sinjira yobwango anoche na judi kwamboka na kolodere Dolvin Nyabuto na kolodere Meja Evan Somoke na kolodere Doreen kwamboka na kolodere Marta Bonale na kolodere Fidel no batebye mbago tiga kunywa pi na barora obonyira bobekire ime kiyo story baigwete marwa asalirie abantu bange yakuruna Marta Bonale mnyoka sensema ya YouTube Winfrida mnyoka sensema ya YouTube Elida Mkyuta asensema ya YouTube link na bekire gabo gabo nya kabanga nyachi mesme china asenchira yeyemo ase yemo spinika kama sensema ya YouTube yako na bekire link gabo tukwane range nganeye why do you think ninkyo kolengera lige kogeramba ko muntu oimokie bintebi ogendo beka ase ekenyungwa Tiangero ekenyungwa kogera abantu nkonyubale yakora people are using it actually we cannot saying maruta iyo maruna harora abantu nkonyubale na and this is not ngangu siya yatalinga iga alia ashinse mochia amachako sio kama nolongo no okoleka na bire usiya iga asokonyole kiraba nyanyimbo baitera marua ebintu bine bigotoka marume yanga ya imebori nguo za ndani chupi mtu anazieka kareka kinywaji egenta abantu bakonywa egenta abantu bakolya umuntu akobeka ime. Why do you think according to you ninkyokorra gusa ninkyokorengereria ebintu bine byonya ko bikobekwa ase amarwa ime 07 08 58 53 75 07 08 58 5375. Why do you think ebintu ebikobekwa amarwa ime? Ndenda kumyoki da sechiduka kidogo makore na sambeo tunyakoba togo sanga asenchira yeyemo aseyemo. Iga ganko nigafamu baboto bwata mabere amange gotagete ko gore ngombe nero nabokonyora lakini mono na mabere na mangale per day na otokonyora over 100 liters na igo munye kubwata matanga kubwata shere tukanye ko chandeka tukanye kora mabere ye packet ake simikoni gafamu mchuo ya mabere atuwa ngo nabokonyora 40 liters nabwata matanga 40 liters nabwata kirageli 50 liters nabokonyora ande kutaka kuondigia nabokonyora se nambeye 0722282631 Janet kusonye ko korbosongo usukunye korunse mende yonsi kubwate smartphone just google koniga farm yakolenta bakageita. Now introducing My Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana webegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story Yangu ndani ya AGR FM.
Jina ni Ongaga Dennis, Assistant County Commissioner wa Mlolongo. Kwa siku ya leo ni siku tungependa kusema ya kwanza kwamba tumechukua hatua ya kuja kupigana na pombe ya kienyeji ambayo ni pombe ya chang'aa, kangara pamoja na busa. Ningependa kushukuru our chiefs and assistant chiefs wote wa hii eneo ya Mlolongo na officers wetu. Tumekuwa pamoja katika hii crackdown. Tungependa kusema kwamba katika hii crackdown ya leo tumeweza kupata pombe aina mbili. Pombe ya kwanza ni pombe aina ya chang'aa. Chang'aa imepatikana 60 liters na wameweza kuapprehend one person ambaye ni seller. Ya pili tumeweza kupata pombe aina ya busa. Busa imepatikana 600 liters ambayo umeona vile imedestroywa hapo na apparatus ambazo zimepatikana zimeweza kuchomwa. Tungependa kutuma hii report kwa wananchi. Mkiangalia hii ni eneo la kuishi na kuna shule hapa karibu. Tungependa kuhimiza wananchi kwamba tafadhali msikubali pombe ya kienyeji ingie katika jamii yetu because inaweza leta madhara mbaya ya kuharibu environment na watoto wetu. Jambo la pili ni kupenda kuhimiza wananchi kwamba mnapoona uuzaji kama wa pombe katika ile eneo, leta habari kwa officers, na afisa wanapopata hii habari wanaweza chukua hatua ili tuweze kupigana na hii pombe katika Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tukobwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok, Edwin Mukaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto. Ime abagusi Global Radio gwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomogusi kyomogusi omwancho muri nabo igo mwancho mutegerere kolere bintu byatogete ase ekenyugwa ebintu abantu bakonyume nande karabirigerero unaona ile kitu kuna kulwa kwanza mjavalia mask meja leta asenchirenga bune yo mwancho muri nabo igo mwancho mutegerere you have seen for yourself kwerorere gabwa yo monyene ngana ki ebintu benya ko bigotoka ase ebindene kibenya to bigotoka ase amarwali y'abantu bakonywa asensemo ya Mlolongo chimesime cheno ngando cha maiga 0753241889 asensemo ya Airtel esimu yao 0708585375 sema nami birengeri bya ombiribi ninkyo kolengereri abantu bakobekere bintu binga binebi ase amarwali y'abantu bakonywa akorukuna masi onkwara agotebaiga. Hi my brother gaki ayo na makongu following usisa nochega iga TV na kodata na watu akule pe maajabu why do you think abantu bakobeke bintu binga bunebiga ase amarwali bamanyeta abantu nkonyubale maitenga abantu nkonyubale actually they know they have customers monto bakobeke bintu bunebyo ase amarwali abantu bakonywa. Why do you think wanafanya vitu kama hivyo? Sema nami. Umwancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio yetu station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobosemia inde tonyaka batogo serio botaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli Mabiria ni gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche mononko yeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio botaka gusi yeito yali konyarekana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga gontegerete abagusi Global Radio
Ntutwensiga igaturageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asobwamo ndorwara ndobwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera twensi tutochamo gaiga ase Abagusi Global Radio ambia mono. Okay, motegerete Abagusi Global Radio abantu baminto morwara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato morobo gosambo bokima nesuguma tori bokimekeni karibu. Emotegerete Abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global Radio. Asante sana. Judith Nyamwange anasema hivi, first of all, hizo panty ni za kala danger. Hata hizo nguo za ndani kala yake inaonyesha kwamba ni hatari. 53241889 0753241889. Sema nami, unadhania ni sababu ipi inayopelekea mtu yule ambaye anatengeza pombe, yule ambaye anatengeza hiyo pombe hata kama imekataliwa, mbona amue kuweka hizo vitu, aweke hizo vitu katika pombe ambayo watu wanaitumia? Abagusi Global Radio. Unasikiza AGR FM. Abagusi Global Radio, the only hybrid radio station. Asonya kwato komanya koko semya na boigo koko kya asamaterama ya chinsa emerongebere nanye. Application ya Abagusi Global Radio kwa ndonyora asensemo ya Google Play Store, asensemo ya App Store, yatunya kwato sanga ase enchira ya abene kegima. This is the only one hybrid radio station. Timatinga ebirengere bya ombere. Nincho kolengere limbara batanga no borogi. Judia tanga chipandie chira sama rume. The color is danger. Emitinga don't joke, don't joke. Timatinga nincho kolengere di Judy. Why do you think abantu bakobeke binte bya sendagere bya abantu bako nyume? Simamisha kwa drum. Basi we nimuona ame we Musa ni mwene naye hapa ndio mmekuja unaona ile kitu mnakunywa Ne, kero kende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine. Nkorigiore amubogani asora nyora bokolari gwekerengo kegoro ase rigori rike. Bono, wabatiboyo. Abuga hotel ne rori chibuliao. Tutarere asensemo ya jogo eyo kutoka ase epare kurwa Kisii kogenda Nyamira. Asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja. Abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro na boigo ensemengia yoboraro. Inyora amagorito yobokolari nigo alense mono. Asokorara obutuko bomoryoka
nigo ugwakana shiringi elibwe yemo chibesa chia Kenya onyore aiga no konyora chindagira cheke gusibuna erongoli egesanda ashiringi 50 chioka alitoke esani ase shiringi emye yemo yoka engoko yeke gusi egesare linagu na boigoli sosa turangeri igwetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 Abuga Hotel bokali ibekera kegoro ase ligoli liansi Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wepeketutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. Sijui kwamba umeyaona hayo ambayo yalitendeka pale katika kaunti ya Masaku Machakos pale katika mtaa wa Mlolongo chupi sandani 3 zilipatikana katika kinywaji cha aina ya busaa. Watu ambao wanakunywa, wale wenye wanakunywaga, mmeyaona hayo ambayo mnatengenezewa ene bintu mongo na mwaro wasali kumwaogogera njoko ngeli abantu bakonywera bintu bingo bune 0753241889 merongo yeto na chabutu gero echinsa isano nemo chabono baso chine chinsa cha Afrika ya mocha.